pametni prekidač i merač za svega 10 € i to bez prepravki instalacija. Zvuči zanimljivo. Pogledajte kako u narednih par minuta. Turn off lights. Zdravo, ja sam Katarina, dobrodošli na kanal Tehnomanijak. Ukoliko ste prvi put sa nama, ovo je kanal koji se bavi gedžetima, pametnim kućama, telefonima i još ponečim. Kako biste uvek bili obavešteni o novim klipovima na našem kanalu, pritisnite subscribe i zvonce. Elem, nakon Broadlink RM Pro daljinskog upravljača, univerzalnog daljinskog upravljača, kao i Google pametnog zvučnika, danas želim da vam predstavim još jedno rešenje za pametne kuće, verovatno po dimenzijama najmanje. To je Shelly 2.5 pametni prekidač. Imajući u vidu da verovatno niste čuli za Shelly, a da su mnogo poznatiji i rasprostranjeniji Sonoff uređaji, odmah na početku ću napraviti paralelu između njih kako bih vas malo zaintrigirala. Shelly je manji, staje u doznu, zadržava funkcionalnost postojećih prekidača, može se kontrolisati i preko clouda i lokalno bez potrebe menjanja firmvera. Takođe, nije potrebna prepravka kućišta da bi se flešovao alternativni firmware. Malo je skuplji u odnosu na Sonoff, ali se dobije dobra i brza podrška kao i mnogo češća unapređenja. Inače, reč je o bugarskoj kompaniji Alterko Robotics koja se bavi različitim zanimljivim stvarima, a poslednjih godina su jako ozbiljno zagrizli u Internet of Things. U Shelly portfoliju imaju pametne prekidače za dozne i razvodne table, utičnice, sijalice kao i različite senzore. Naravno, svi ovi uređaji mogu međusobno sarađivati. Proizvode lansiraju brzo, a opet svaki od njih je dobro iskonstruisan. Pored asortimana, ono što je meni naročito privuklo pažnju jeste jako dobra, brza, otvorena komunikacija sa korisnicima. Naime, na Facebook grupi na bukvalno svako pitanje možete dobiti odgovor od ljudi iz logistike, tehničke podrške, prodaje, pa čak i od samog osnivača kompanije. Takođe, ova komunikacija sa zajednicom omogućava da se problemi, odnosno bugovi, jako brzo rešavaju i takođe unapređenja se brzo izbacuju, što je za svaku pohvalu. Danas ću se fokusirati na model 2.5, to je dvostruki prekidač, ali takođe može da se koristi za pokretanje motornih roletni, kao i garažnih i kapijskih vrata. Na prvi pogled Shelly liči na keksić, zaista je sladak i mali. Njegove dimenzije su prilagođene mestu na kome se on montira, a to je sama dozna vaše utičnice ili prekidača. Vidite li ovde 4 pametna prekidača? Ne vidim ih ni ja. I u tome jeste štos. Oni su ugrađeni ispod postojećih prekidača. Pri tome nije bilo potrebe da štemujemo dodatno zid, niti da prepravljamo postojeću instalaciju. Verovatno vam se na pomen ugrađivanja nečeg na postojeću instalaciju nameće pitanje da li je ovaj uređaj siguran. Mogu reći da jeste. Posjeduje 3 stepena zaštite kao i potrebne EU i svetske sertifikate. Pogledajte samo kako je vešto iskonstruisan i napakovan ovaj uređajčić. Releji i kleme su dovoljno masivne i kvalitetne.
Shelly 2.5 ima mogućnost rada na 220 V naizmenične struje, odnosno u rasponu od 24 do 60 V jednosmerne struje. Podržana snaga je 2300 W po kanalu, odnosno 10 A. Proizvodi Shelly One i Shelly PM imaju mogućnost podrške za 16 A na jednom kanalu, idealno za velike potrošače tipa boljeri, grejalice i sl. Također postoji podrška za Google Home i Amazon Alexu, tako da prekidačima možete upravljati i glasom. Fancy, zar ne? Odlično je što su pinovi za flešovanje custom firmwarea na dohvat ruke, te nije potrebno prepravljati išta kao na primjer kod Sonofa. Imajući u vidu da Shelly koristi ESP8266 čip, može se naravno flešovati najpopularniji i najfleksibilniji firmware za pametne stvarčice Tasmota. Tu je i podrška i dokumentacija za MQTT i REST, pa ko voli nek izvoli. Mogućnosti su zaista ogromne. Da bih vam ilustrovala kako je postavljanje, a zatim i korišćenje Shelly-a jednostavno, najprije ću vam demonstrirati njegovo postavljanje. Neću raditi na dozni kako bi bilo sve mnogo preglednije, već ću raditi na našem demo sistemu gdje je sijalica potrošač. Pređimo prvo kroz priključke na samom uređaju. Pošto se radi o dvostrukom prekidaču, imamo dva ulaza iz prekidača, dva izlaza ka potrošačima, obeležena sa 1 i 2. Ulaz za dve žive faze koje napajaju uređaj. Naime, ova dva priključka su unutra kratko spojena, ali ako imate opterećenje veće od 10 A, koristite obe klemice. I naravno, potreban je dovod nule. Kako sve funkcioniše? Potrebno je da Shelly-u dovedete živu fazu, nulu i opcijonu ukoliko želite da koristite klasičan prekidač, potrebno je da na Shelly vežete izlaz iz prekidača. Naravno, ne zaboravite da na Shelly privežete i potrošača. I to je to što se tiče električarskog dela instalacije. Zaista je jednostavno i ako ste ikada makar i malo petljali oko struje, možete celu instalaciju i sami izvesti. Ukoliko niste, pozovite ipak električara. Nakon što ste ugradili Shelly u utičnicu ili prekidač, potrebno je da instalirate aplikaciju na svom telefonu. Dodavanje novih uređaja se vrši opcijom Add Device. Ovaj korak je zaista jednostavan, tako da ćemo ga preskočiti. U samoj aplikaciji imate definisane sobe, zatim grupe uređaja, kao i mogućnost definisanja scena. Idemo u sobu, tu vidimo koji su sve uređaji u njoj definisani i potrošnju. S obzirom da su oni kod nas isključeni, nema nikakve potrošnje. Uđemo u sam uređaj, tu je ikona uređaja, taster uključi isključi i zanimljiva opcija praćenja potrošnje. Možete pratiti potrošnju na dnevnom nivou, nedeljnom, mesečnom ili sami definisati određeni period. Opcijom timer možete definisati nakon kog vremena će se određeni uređaj uključiti, odnosno isključiti. Sada meni se recimo jako sviđa funkcija podešavanja rasporeda paljenja i gašenja, tako da, na primjer, jedna od prvih stvari koje smo mi automatizovali sa Shelly prekidačima jeste rad boljera i to tokom jeftine struje. Umjesto da čekamo i razmišljamo kada je struja jeftina, u par klikova je preko aplikacije namešteno da bolje radi pred zoru i to je to.
Evo, ja sam ovdje definisala da će se bojler upaliti u 3 sata i da će se zatim ugasiti u 5 sati ujutru. Ukoliko ste inače lenji i zaboravni da punite bojler po jeftinoj struji, samo na ovaj način će vam se šeli otplatiti za svega par mjeseci. Imajući u vidu maksimalno deklarisanu snagu uređaja, može se na njega zakačiti i na ovaj način podesiti punjenje, na primjer manje TA peći, isključivo po jeftinoj struji. Nešto što nisam napomenula do sada jeste da Shelly posjeduje ugrađeni web server preko kog se podešavanje i nadzor mogu raditi u web interfejsu ili integrisati u kompleksnije aplikacije za automatizaciju i kontrolu. Web interfejs je dostupan putem IP adresa uređaja. To vam otvara mogućnost da uz forwardovanje portova na ruteru pristupite web interfejsu i onda kada niste kod kuće. A u podešavanjima interneta i bezbednosti možemo ograničiti pristup web interfejsu uz pomoć korisničkog imena i lozinke. Ovdje se nalazi i podešavanje da li će uređaj biti zakačen za cloud ili će raditi u lokalu, tako da ukoliko se ne osjećate prijatno da vam se uređaji mogu kontrolisati preko clouda ili jednostavno ne želite da zavisite od dostupnosti istog, uređaj može raditi i u lokalnom modu za razliku od nekih drugih konkurentskih proizvoda. U safety opciji možemo ručno definisati maksimalno dozvoljeno opterećenje. Na primjer, ja ne želim da mi kroz prekidač za svetlo ide više od 200 W. Opcija Actions je bukvalno dodata u vreme kada smo počeli snimanje ovog klipa. Na prvu loptu mi deluje da se radi o mogućnosti definisanja koje će se URL adrese okinuti pri promjeni stanja tastera, odnosno izlaza. Zanimljivo za napredne integracije. Tu su i opšta podešavanja u kojima možete definisati kako će se prekidač ponašati nakon nestanka struje, odnosno da li će se uključiti, isključiti ili se pak vratiti u pređašnje stanje. Kako Shelly ima prekidački ulaz, možete definisati da li će to biti tasterski prekidač, dvopoložajni ili se možda radi o senzoru pokreta. Rekla sam već na početku da Shelly može kontrolisati i motore za roletne, garaže, kapije, a taj mod je potrebno aktivirati ovdje. Naravno, u opciji Edit Device možete promijeniti ime uređaja, sobu, ikonu, odnosno da li je reč o utikaču ili o svetlu, što vam je bitno za integraciju, na primjer, sa Google Home. Uređaji se mogu grupisati radi lakše grupne kontrole. Također se mogu formirati i scene sa uslovom when i do akcijama. Pokazat ću vam dva kratka primjera definisanja scena. Prema ovoj sceni u 21 sat svake večeri će se upaliti noćno svetlo, ugasiti luster i također stići će mi notifikacija, odnosno podsjetnik na telefonu da pročitam priču za laku noć. Druga scena koju sam definisala jeste obaveštenje kada je bojler pun. Naime, kada se potrošnja bojlera spusti ispod 1 kW, stići će mi obaveštenje na telefonu da je bojler pun. Naravno, postoji još 1000 opcija i uslova kojima možete definisati scenu po želji. Zaista puno mogućnosti. Naravno, nije sve sjajno bajno kao iz mašte. Naime, tinjalica iz prekidača malo zbunjuje Shelly. Mi smo to jednostavno rešili tako što smo isključili tinjanicu.
iz prekidača. Ponovo kada smo kod ovoga moram da se vratim na podršku proizvođača. Naime, oni su obećali da će ovaj problem u narednih nedelju dana rešiti i kako su u prošlosti bili jako ažurni i dosledni, sigurna sam da će i ovo obećanje ispuniti. Shelly Cloud nema if this then that integraciju i prema rečima osnivača kompanije u narednom periodu je neće ni biti. Međutim, oni koji baš insistiraju moći će da flashuju Tasmotu. I treća, da kažem, mana ovog proizvoda jeste to što ćete se brzo na automatizaciju i opamećivanje kuće navući. Kada jednom počnete da kontrolišete putem glasovnih komandi ili putem aplikacije, bukvalno ćete poželeti da sve uređaje, utičnice, sve prekidače kontrolišete na ovaj način. No i pored ovih malih zamerki, ja sam zaista zadovoljna ovim uređajem. Izdvojila bih zaista jednostavnu instalaciju, odličnu aplikaciju i još bolju podršku. Zaista sve je vrhunski određeno. Takođe, tu je i brza i ne tako skupa isporuka iz Bugarske. Postoje tračevi da će se ubrzo pojaviti i lokalni distributeri. Takođe, bez kompromisa kvalitet i zaista maestralno kako su sve komponente ugrađene u ovo minijaturno kućište. MQ, TT, REST i Tasmota su tu za napredne korisnike, a oni koji ne žele da koriste cloud moguće je rad i u lokalu. Poručite, probajte samo jedan pametan prekidač i verujte mi, nećete se pokajati. Pišite mi u komentarima kako biste vi želeli da opametite svoju kuću. Mi se vidimo već naredne nedelje sa novom pričom, a vi naravno subscribe i pritisnite zvonce. Vidimo se. Ćao!